Gdje ti je spalo? Viš ove bijele, još dve tamo. Bijela, tu. I sad zavrti. Jel tu? Tu je to. Prazno. A nije opterećena, dobro. Sad je negdje prekid. Prekid imamo. Prekid. Da, to je na prazno. Ove razlike. Gdje je onaj telefon iz auta? S kamiona? Daj njega da direktno. Dobra centrala, samo treba pogoditi gdje je ivica stavila. Na sljedeću stavljali, ili? I prekid, na sljedeću. Pa da, na sljedeću. Ne može biti na drugo jebio. Viš da su ove sve povezane, svi imaju svoje. Čekaj, koje su ti ove? Sa našima? Čekaj, pa jedna je preskočena. Ko je to spaja tu? Pa da onda će se samo na Evo ga, plaću. imaš vezu. Šti spaja? Pa zašto jedno preskočiš? Je li to centrala u Subotskoj? Mi iz Kriške zovemo, daj nas spoji sa ovim našima prijateljima. Da. Ti si 1B, samo provjera vezu. Da, 1D, nisi 2. Koliko je sati? 2 sata. 2 sata, znači sad 4, 6 radi. Da. Halo? Dobar dan. Ovdje je 1B, to dvojka je. Je li gospodin Major tu možda ili? A nije, dobro, onda provjera veze, uspostavili smo i ovo, znači imate i nas i ovih u Subotske. Da, mi smo 1B. Jel svaka 2 sata ide, jel, po dogovoru? Ili ćemo preko noći ili samo preko dana? I od potreba, tako je. Dobro, u redu, trebam. Tu. Nemojte. Tamo do 10 navečer i šta? Šta smo rekli, 10 na večer, a? Da, I onda dobre gospodo. Ili do 6. U 6 ujutro prvi put opet. Vili, S time što vagoni zovu. nemojte lijepo onda tu se stvari javi. s njima i da to bude kako Bog zapovijeda. Tako. Nema problema. U 10 navečer uglavnom kad spojite Ovo ne vezu, onda moraš. reci da će se u Po 6 10 i u ujutro 6 javi, da nema ujutro potrebe više. treba. Da, fakat. Dobar dan, gospodo. Bog, Vladik. Evo, kako ga trebaš, onog šefa ili 26? Haubica. Koga je u mene prvo? Pogledajte si jesu vam datumi dobro. 26, javi. Da. Jesu vam dobro datumi. Morat ćemo. Ja znam za naš 14, jebi ga, za ovo drugo ne znam. Ivanković, jel? Da. 6.10. datum stupanja Da. na snage. Znači, Potpis. samo malo, još moram unijeti općina i mjesto. Bojnik. Bojovnik. Ivanković. Tu, jel? Da. Koliko vas ima? Pa ima nas 5. Ima vas 3. Dakle, žive redenike. Sad imamo. A imamo smo dva 10 preleti. djevnik. I mali Filipović je dobio ovo MP3. Jeste vi naknadno došli? Da. On je nakon došao, da. Onda ništa, onda ćemo to unijeti na kraju. Evo ga, već malo. Di? A nije to djelo. Nije, znam da je Desić samo onaj Ivica. Aha. Kako se ti zove? Vlajsović. Kuda sam s druge strane početio. Vlajsović Siniša. Da. Samo malo, jel imam ime oca? Ivanković, nemam ime oca. Ime oca. Blagoje. Kako smo rekli, Vlajsović? Da. Ime oca? Samo ime. Samuel. 66, jel, općina mjesto rođenja? Općina i... Gdje si? Črnomerec i mjesto rođenja Zagreb. Zagreb, da. Općina Črnomerec.
8.11. si došao u Gar. Da. Dobro, imaš čin. Imam sam i tu, piše mi na ovome zasniku. Ovdje ima čin, imaš na ovoj Ma imao sam ga iskaznici. prije na ovaj... Su ti ga priznali ovdje u Gardi. Ali ja sam tu formaciju, ovo je kao u jako, znaš. Informacijski, ali po činu starom za šta si A poručnik. po starom sam bio poručnik. Znaš u čemu je šta se pišem? Šilavnija, vidiš. Pišem ove činove koji su priznati u Gardi, znaš. A Šta piše, šta ti piše onda tu? Zastavnik. Onda zastavnik pišeš. Sam izgleda kako matičar. Znači nemamo više nikoga. Pa vi imate konzervi više nek cijela brigada pokusuje. To je još Koliko imate konzervi? Leo treba doći i... Još možete 3 godine možete ratovati, imate zalihu. Mi o tome se brinemo. Gregorić. Kud je Leo? Ti Darko, ali oni dolaze u 1 sat s položaja ovdje. U jedan dolaze ili? U 1 dolaze. Sigurno dolaze ili? Najkasnije 1 i 5, 1 i 10. Probaj nazvati. Ali nek onda malo pričekaju, bilo bi dobro da ih na položaju. Onda bolje da na položaju. Nek budu tamo se mi Pa da, popusti, onda na položaju. Luna 3, Luna 3. Luna 3O ovdje. Pričekajte, gore dolazi stara Luna 3. Najstarija. Medo. Nemoj reći opet i to jebote čovjek dragi. Ne da rekao da se Medved zove. Kako ne da, čak i piše Čak to. ima i pesma o medi. I da ima pjesmarica. Gospodin ozbiljan s bradom, što čedije u oči gledo, o njemu su četnici znali samo da se zove Medo. Ja znao da je njega ime i prezime i datum rođenja, kurac. To je zaboravno napisati. Jesi? Ajmo onda da njih gore da... Kad ćete drugo. Potrebnija. Nama nije. A nije? A to je tamo. Bok. Gdje su? Aha, tu su dole. Je malo povelika, ha? Svaka ima ovu. Malo. Da ju možeš čarit za sobom. Dobar dan, gospodo. Bog. Odlično. Imamo kvar. Bog. Neka. Evo došli smo malo O, kvariti. Sredne, pa jesi živ Sredne. Ti se opet ne brijeti. Pa nemojte svi se na A mene. što imate dole bočalište, a? Da, imamo sve. Igralište za mali nogomet, igralište za izbijancije, Viktor. Bočanje. Ide. Ima kreti. Dečki, Gašpar nije sa vama danas, a? Pa sve. Dinko. Ja branim. U ponedjeljak, a? Goran Luna 3 imam baš promidžbu kod sebe, jel može malo da kasnim koji minut prije? Može, Luna 3. Koliko je 3 minute mu... Trudit ću se što prije doći, kraj gotovo. Štef, pa gdje si jebate, tebe nisam vidio već 79 let. Ti si ne ideš više kurvat, pizno mu strine po kutinu. Pa te nema, ha? Evo ti se popravljao. Jel morate Dečki, haubicu Ajde, raskati? dečki. Možemo. pa čekaj, ajde nek se najprije tu potpišu pa ćemo onda Spreman poslati. za Ajde. paljbu, idemo. Može i to. Ostalo,
znači ne mogu se potpisati. Jel ja moram biti... Ja, gdje je Vučko? U Obrišu? A nemamo, nije. Daj mi reci ime oca. Šta, traži dečki čašu vina i kolača? Ne, nego ono... To smo općine mjesto rođenja. Kutina. Daj molim te, stisni radio. Ne, ovaj Vučko i ja novi su tu. Da čujem ja vas. Tu sa ovima, 122 dvojkama ovima su tu. Ja, i vozite se nari dole. A je onda su oni tamo, onda nisu. Bit nemate ništa. Nerče, vidiček, idemo nišanske sprave, ćete staviti, ali prvo skinite ovaj dolje. Skinite dolje ovoga ceradu. Da si ti od početka? Više. Crnac Mija, Ne, ono nosimo Popovac. Bože. Aha, ono jedno. Doneste dečki onaj općina i mjesto rođenja. Ko to misle ugrati? Napravljeno je Jedno Upravljanje, sad ne znam koliko ima. Gdje je Boro kod kuće? Da, Boro otišao u Zagreb. Nema tu bacanje noža, strelice. Sve žive aktivnosti. Aktivnosti se moraju provoditi na terenu. Ne smije ljudi zahrđati. Imamo sad za jednu blisku borbu za... Čin u gardi ima. Ne. Putovi niste ništa. Putali, ali smo imali smo dva gotovosti. Htjeli su vratiti dva. Kad pogodili Hoćemo. Hoćemo. Dečki su ostali u Kvarvu i stave sat Malo kasnije vremena i došao. rekli Kasnije, jel? Da. ali nije niko U 11. stradao, mjesecu. a ovaj Tomčić se bunio. Nismo imali. A ovaj drugi što je pukovnik, Napisat ću on je ti rekao pozadi. dečki nema sljedeća. Križanici ima. Pizde ko da su znali. 2 dana smo bili tu, imali smo i svih 50 oruđa balkane. Križanec, Spremno 2 ime plotuna oca. bi Franjo. odali po Čagliću i po vama. Jedan dan nas je zeznulo ovako, a drugi dan je bio Gregurić. Ja sam tek drugi dan Općina i mjesto rođenja. Bilo prekričeno kad je bio Gregurić u ovome. Da, ništa preko. Inače ovaj postupovnik bio odan. 3 dana, 4. Čin u gardi. Radni. Razvodnik. Razvodni. Jer je tu gdje je vruća linija s njima. Kad god mi ne štrebamo kurac, onda je linija u prekidu. A čim mi nešto izrekne, onda Ma daju nam ovu lošu vodu sad, koju nismo ni dobivali, pa je baš uspjela. Općina i mjesto rođenja. Međurić, Kutina. Znači, Leo već došao. A rekli su da je otišao po pivu. Ogrid je dobar. Ogrid su došli. 25.11. ste došli u gardu. Da, Čin u gardi. natporočno. Nije dobro, nego je otišao. Otišli u posljednju. Pa nismo ga nigdje putem nismo ovdje. Čitko ili? Ma, pa kak se potpisuješ? Koliko je to čitko? No, dosta. Dobro. Znači sad imamo tebe, kak se prezivaš? Vidići. Ima Vidiček. Merčepa ili imate Tomislav Merčep? Nemate. Vidim se, 132. Vidiček Dubravko, ime oca. Općina mjesto rođenja. Kutina. Koji onda kurac kad idete je vas Bog ne povezati sve dan. Tako nemamo dosta. 25.9. Ovdje trebalo 10 sanduča. Opet, ma bolja ne Gardi. vozimo. Ovo je bilo za jedno već. Crnika jajca. Dosadno, znaš, Pucajte malo, da čujem. Kako možemo? Znači, to je... A nego ora dozvoli. Čuo? Filipović. Bili do pol 2. Filipović, da. Kad utorak. Naučili smo ga. Ajde. Ali brzo, najbolji. A brzo svaća onda može. Najbolji. Da ga tučete, kolce ili kako? Da smo stoperi oružene snage. Znam da je 11. mjesec, ne znam točno datum. Jel znaš s kim si došao?
nekoga ko je došao s Neka je Zagorci ne sad. Sam došao. Dobro, ostavit ću prazno pa ću vidjeti tamo kod cijelog. E, aj glasi ovo. Da imaš možda da stvarno meni upisano. Ovdje ništa Karnjone. ne reći. A sad smo dobili svi iskaznice, sad se tome sve Pitaj ga. Pa čuješ, za jedno 7 godina do kraja završi put sve to. Budemo sve skupili, da. Podoživi. A samo nek rasta da ne bude, bude rat, bude rat. Ne očao, ne šta, ne puca se ništa. Lijepa. To donesu kanister, nije? Je, tu je, tu je. Stjepan. Koliko vas ima u autu, da? Jel idete sad prema Sinu ili Ti si isto hoćete ići Stjepan. preko Tornja ili... Pa može oni... Pa sam mislio da... Taret pozadi. A, stožeru?